exercise sai than zawa khuang pui lam atang local ania ani po hi khuang pui lam khwa te chuan in tran hle in kan han ringa lo thlir ula helama po tran tu thom an khop e khai pu bar to si hi tran tu nga khop mai hei polen atang local ani kan ti to kha engi an don kan thir chak to khop mai. For the very first time we have a foreigner participating at the DD Mizoram Indigenous Games and Cultural Festival 2026, Mr. Bertosi Socha from Poland and Mr. Sai Tanzawa from Khuang Pui Lam. Eng pon is thei to baron chove tu rangai la chu ti rualin Khuang Pui Lam tlang wal po atang na ro boro ka tang khom mai hmuna hian hei thir tu te mit po a fuchat mai adin dan hi chu ti ron Khuang Pui Lam tlang wal po kon fi khop mai nam dang han dan ni te po cha ko ma lo ma le ti ri ru pu ang khom mai din dan hi chak tum ran ve ve ne ma ro chu engma a choi theilawa thô khát thì hắn tin phốt xe nghe anh đón khai lệ phụ vợ tôi xe tôi cắt máy tụi nó soi ăn khăn khai bùi miệt bé cần dâu rắm trăng đúng rồi hiền in nắm đằng cái đã níl thấy tất đón ní là lăng riêu mày mà rồi chú thô ní na alom đón cái tiệt xin kha thô ní na hiền phụ vợ tôi xe hiền chắc thế nó chân sẽ là này về tất mày anh hi rugby khel thin ania chutia infiam mi ani ve shim ti kha kan han soi tel du bogani chutia phur lo ta wanga ron tel ve hot chu ani bik love. Mr. Bertosi Socha from Poland is also a rugby player. He has shown his interest in participating in this Insugnor game, and it's not a surprise for him because he's very much familiar with the game and has been practicing for months and months to participate here at this DD Mizoram Indigenous Games and Cultural Festival. Tuna hen thoni na kan chan le to do na thoni na yan an chan mun ten hanin thak lenga tikhan tho khan na experience nei to a thoni la ma hena dik to do nim a chan dan te so dikem ti te le sukha azaka hian ke min ti lor tur ti te kha han shil le atang to khome mit thi ala lo thei lo kan soi tong khan foreigner tel avoi khatna te poni thei hial o me kan show ti hlutu te jinga mi ani boka achunga tun trum chu a footwork te po dik to khomai ma se enge anang khai Khuang Pui Lam tangwal kan soi kha min bara khai tat mai thoni na khan kan lo confuse wal tre pani thoni na pu bar tu sin ron lave tlat mai thil a soi theilo kan lo ti to kha tho thum na nge an khelangai ni khai en tu te lam tang pu bo ro ka tang khop maya kan hu ngai lo te kan han huwa mi ta tlai ni khop mai chu wang chuan a mula hian ron thir turin mi pui te kan in soma kanom na mun hi ramhlun sport complex ani naktu ka po kan tile do na chu wang chuan in a mun nge ya mi ron thir turin kan som chewa palian in sukno ra mu nom em ani thei to pan han chwa khai energy drink nen an lo tuat khop mai phiran ang hle men ni pani chu phirem moni o ti mai to ni san nei thatel tel khop mai dal hli ra chom ni oma moi ni khai chu ti rolin pu bar to se po a dar ten lo walis an duat hle mai Mizoram chu nuam ti via po kan ring ani. So now the final round will be the deciding round, and let's wait and watch whether if Mr. Bertosi Socha from has given quite a good performance. Tho thum na kan chan le to do na Khuang Pui Lam lampon ru nan tong chai na sa ti sia tani khai sukte po su fai na sa lar khop mai so kan sei tang han sukhi fai lo jon bun te tina tran te ti thu ve the chu wang chan film khur le angai ani Khuang Pui Lam tangwal ne nge tumin Poland tangwal pu bar to sia tangwal pu bar to sia kan tiang an trăng không mấy
chung ka chu a petek chuak kap mai a chang thiano ale tu na chuan chak zok kan nei thei ta ma niram nge ya chak lo te chu a ti ve ni swang Now we have a winner. Mr. Sai Tanzawa from Kuang Kui Lam is declared the winner. And we thank Mr. Batosi Socha from Poland for participating at the DD Mizoram Indigenous Games and Culture.